Formal nga ginabrihan ang mga bungtuhanon han Tanawan Leyte and Eskwela Center didahan Pebrero 25, 2009. Ini nga Eskwela Center inusa nga positibo nga pitad han pamunuan ni Mayor Rocky Chu agud igpaabot ang kinaadman ha computer literacy ngadtuhan mga kabataan nga waray makahuman han ira formal nga pagskwela han elementarya nga high school. Kumo usa nga educator hi Governor Pitilla ug sa paya naging public servant hulosan niya suporta hini nga Eskwela Center. Malipay niya nga gindonar ang nanapulo ka bugos nga computer set para panhigamit hini nga mga kabataan. Aton giap may hinumduman nga ang Tanawan ang usahan may pinakamadamo nga recipients han ICOT scholarship program kundiin alternative learning courses sugad hin IT ngan agri-technology ang iging tututo. Usa nga banner program nga may tatak han administrasyon ni Governor Ikot Pitilla. May duha ka lain nga programa hasirong ang LGU Tanawan Initiative IT programs ini ang community e-center para ang mga working individuals nga ng Eskwela Center nga gindisenyo para maghatag hin non-formal type of computer-based education ang mga dropouts nga out of school youth hatanan nga barangay han Tanawan. Hangatanan nga ungarapan kaupayan hit kabatan-unan nagpapabilin ang suportahan maabdik nga amayhan Leyte. Nakatutok han Hulagwayan probinsya, Bert Malate, Leyte News Update.